Avui anem a pegar una volta entre els pobles de Sant Joan i de Mutxamel. No serà una competició en si, sinó que serà una volta, pues, un recorregut familiar, no? Tranquil·lament ho farem i més que res és per a reivindicar una mobilitat més sostenible. Killed by his independency and ocular zeal, cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? It is like every word slipping through my mouth has been used. Staggering like the old man feeding a third. With my glass eye reflecting half the things that I've learned. A windowless frame in a transparent room, filling up cracks with plastic assumes. Shape shift, nuance, venue. Don't stop dreaming cause this ain't over. Break up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over. Pues yo siempre voy por el carril bici de Mutxamel que va hasta San Vicente y de San Vicente a Santa Paz. Luego también está la playa, pero luego ya tienes zonas que vas sin carril bici. Hay que llevar más cuidado. Pero si no, ese carril bici está bien, pero harían falta más. Hombre, hay algunos que están bien y hay otros que están fatal, tío. Porque van por el medio de las calles y los coches se ponen nerviosos, ¿sabes? Anem a estudiar-lo, ho tenim en ment, ho tenim al cap i bueno, pues, pròximament, segurament si no l'any que ve el següent, sí que farem una actuació d'aquest tipus. Part-time experience might save you from deliverance, but will it serve the great